Helo, Helen dwi. Ac yn y fideo yma, dwi'n mynd i edrych ar uned 16 yn y cwrs Canolradd. Nawr, yn yr uned yma, dyn ni'n edrych ar rhywbeth bach a dweud y gwir. Dyn ni'n edrych ar gywysgiadau neu contractions sy'n helpu ni i ddweud pethau yn fwy syml. Nawr, mae'n digwydd gyda geiriau bach. Dyn ni'n mynd i edrych ar 3 gair bach. A, and wrth gwrs, a, o ac i. Dewch i ni ddechrau gyda a. Nawr, dych chi'n gwybod taw and the yw ar. A, apostrophe, r. Dim ac ar. Yeah? Y ti a'r ardd. Y ci a'r gath. A chi, y ti a'r ardd. Y ti a'r ardd. Y ci a'r gath. Y ci a'r gath. Cyfieithwch. The boys and the girls. Y bechgyn a'r merched. The book and the paper. Y llyfr a'r papur. The television and the radio. Y teledu a'r radio. Nata. Dyn ni'n mynd i ddysgu sut i ddweud and his, and her, and our, and your, and their. A, fy, a, dy, dim problem, achos does dim llawer o lefariaid, does dim llawer o vowels gyda'i gilydd. Ond a yw ddand ac ei yw his. Gwrandewch. Ei gi a'i gath e. A, collnod i dot. A, apostrophe i dot. Ai. Ei gi a'i gath e. Ei gi a'i gath e. Ei gi a'i gath e. A chi? Ei gi a'i gath e. Cyfieithwch. His son and his daughter. Ei fab a'i ferch e. His book and his paper. Ei lyfr a'i bapur e. Da iawn. His television and his radio. Ei deledu a'i radio e. Nata. And his, I, and her, I. Yr un peth, ond mae treiglad TCP ar ôl ei feminine. Felly, ei chi a'i chath hi. Ei chi a'i chath hi. Sut mae dweud her son and her daughter? Ei merch a'i mab hi. Her book and her paper. Ei llyfr a'i phapur hi. Her television and her radio. Ei theledu a'i radio hi. And his and her I. And our yw an. Ein, ond an. Ein ci a'n cath ni. Ein ci a'n cath ni. A chi? Ein ci a'n cath ni. Felly, our son and our daughter. Ein mab a'n merch ni. Our book and our paper. Ein llyfr a'n papur ni. Our television and our radio. Ein teledu a'n radio ni. And your gyda chi, a dy, dim problem. Ond and your gyda chi, ach. A plus eich, ach.
ach. Eich ci a'ch cath chi. Eich ci a'ch cath chi. Eich ci a'ch cath chi. Your son and your daughter? Eich mab a'ch merch chi. Your book and your paper? Eich llyfr a'ch papur chi. Your television and your radio? Eich teledu a'ch radio chi. Un arall, and theia. Now, and his, and her, I, and theia, I. Ond dim treiglad nawr, a I bedol. Yeah? A-U, a I bedol, I. Ei ci a'i cath nhw. Their son and their daughter? Ei mab a'i merch nhw. Their book and their paper? Ei llyfr a'i papur nhw. A their television and their radio? Ei teledu a'i radio nhw. Grandewch. And the are, and his I, and her I, and our an, and your ach, and their I. Y gair nesaf yw o. Dych chi'n gwybod from the, or, yeah, or. From the house, or tea. From the party, or party. From the office, o'r swyddfa. Nawr, eto, mae contractions, as o ac ei, gormod o lafariaid, gormod o vowels. So, from his yw oi. Oi! Oi. Oi. Daeth e o'i gartref e. Daeth e o'i gartref e. Daeth e o'i gartref e. A chi? Daeth e o'i gartref e. Eto, from her, oi. Ond cofiwch treiglo TCP. So he came from her house. Daeth e o'i chartre hi. From our house, o'n cartre ni. He came from our house. Daeth e o'n cartre ni. Nesa, och. He came from your house. Daeth e o'ch cartre chi. From his, oi. From her, oi. From their, oi. He came from their house, from their home. Daeth e o'i cartre nhw. Or, oi. On, och, oi. Un ar ôl, I. Dych chi'n gwybod to the cinema? I'r cinema. To the Eisteddfod? I'r Eisteddfod. To the house? I'r tŷ. To the class? I'r dosbarth. Nawr ta. Gyda I, dyn ni ddim yn gallu dweud y gyda his a her. So dyn ni'n dweud yw. Yr un sŵn a pwy yw e. Yw. Ond I dot, collnod w. Yw. Yw. Aeth hi yw ddosbarth e. She went to his class, yeah? Aeth hi yw ddosbarth e. A chi? Aeth hi yw ddosbarth e. Yw to her hefyd. She went to her class. Aeth hi yw dosbarth hi. To our yw un. She went to our class. Aeth hi un dosbarth ni.
To your yw ich. She went to your class. Aeth hi i'ch dosbarth chi. Ac eto, to his yw, to her yw, to their yw, ond dim treiglad. She went to their house. Aeth hi yw dosbarth nhw. Da iawn. So, dyna beth sy'n digwydd gyda a, o, i. Cyn gadael, rhywbeth arall. Mwy pwysig efallai. Yn Gymraeg, mae together yn air. Yn Gymraeg, mae together yn newid. Os dyn ni eisiau dweud us together, ni, gyda'n gilydd. Gyda'n gilydd. A chi? Gyda'n gilydd. Os dyn ni eisiau dweud you together, dyn ni'n dweud gyda'ch gilydd. Gyda'ch gilydd. A chi? Gyda'ch gilydd. Ac os dyn ni eisiau dweud them together, mae nhw'n mynd gyda'i gilydd. Gyda'i gilydd. Gyda'i gilydd. A chi? Da iawn. Gyda'n gilydd. Gyda'ch gilydd. Gyda'i gilydd. Dwi'n dweud ni, dych chi'n dweud gyda'n gilydd. Ac ati. Okay. Ni. Gyda'n gilydd. Nhw. Gyda'i gilydd. Chi. Gyda'ch gilydd. Nhw. Gyda'i gilydd. Chi. Gyda'ch gilydd. A ni. Gyda'n gilydd. A dyn ni yn dysgu Cymraeg gyda'n gilydd. Hwyl fawr!